डॉक्टर समप रंजन फोंदोखरे हक्सांग सोको पॉलिथिन खाव की मायोक्ता देशाम चंगसिल लखिब खोंजंग ngasiदगी कंसिनख्रे दुकान सिंगदगी पॉलिथिन खाव खोंगतलुबा थोमी तरा पुलिस ना फाजिलुरे खुरुमजरे एसटीवी पाउमेंग ताबिब सिंह तरा नोक्सबलोना पाउ संदोनो पिजरे एक्ट ईस्ट पॉलिसी की मखादा इंडिया मदी म्यांमार लेबाक अनि की ललोल इति की फिबम फगतनबा लैंड रूट की ट्रेड सेंटर मा मंडलेदा थमनबा होनरगनी ट्रेड सेंटर असि की ऑफिस मदी गेस्ट हाउस सानो मफम पीननबा म्यांमार की लॉ मिनिस्टर की पुकनिंग चीफ मिनिस्टर नोंगथम बिरेन सिंसिनख्रे म्यांमार की यंगोंड लेबा फान पैसिफिक होटल द नुमित इनी सथगदबा इंडिया म्यांमार रिलेशंस वे फॉरवर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होल्डोपगी थरमदा चीफ गेस्ट ओखबा नोंगथम बिरेन वाफमसी पुखखिबनी Institute of Social and Cultural Studies, India Myanmar Institutes of Strategics and International Studies का खुसम नदुना पांगथोपा conference असि हल्दोपगी थरमदा Myanmar Institute of Strategics and International Studies की chairperson Neuns Announce San Ministry of Foreign Affairs के Permanent Secretary Yu Kyauns Jeya म्यांमार इंडिया के एम्बेसडर ओरिबा विक्रम मिश्रा अमसुंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज इंडिया की सेक्रेटरी अरिंदा मुखर्जी सुसुरगाकी चीफ मिनिस्टर नोंगथम बिरेना नुमिन इनिगी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस असिना म्यांमार अमसुंग इंडिया की मरी हेना सेशन हनबग लोइना एक्ट ईस्ट पॉलिसी थबो इना पांगथोकपदा सोब थौदांग लोब ngamlagani लेबा अनिगी सेल थुंगी मरी हेना फगतनबा सेप्टेम्बर थादा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की म्यांमार खोंगसत अदुगी मखा तारकप ओइना लौखटपा लेबा अनिगी अफब मरी पुरकनबा खोंगथांगनी लेबा अनिगी मरी असि ngali मतमदगी हौना लेरखी मणिपुर असि अवांग नोंपोक इंडिया की ओइना साउथ ईस्ट एशिया की सनथोंगनी मणिपुर यावना अवांग नोंपोक लमदमगी स्टेटसिंग नेचुरल रिसोर्स मरांग काइना लई रिसोर्सिंग असि सुनबम ओंग सिजनदुना लमदम असि मियामगी हिंगनबगी पुंसी महिंगी फिबम फगलहनबे याई इंडिया गवर्नमेंट साउथ ईस्ट लेबाक सिंग लेनेरबा मरी हेना सेसिन हनबा थौरांग कया पाइखतली प्राइम मिनिस्टर ना माकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी गा लोइना लौखललिबा असिदा एहनबा मिंग संगले पॉलिसी असि की तंगाई फदबा अदु येंगलगा स्टेट गवर्नमेंट सु एक्ट ईस्ट पॉलिसी मणिपुर दा मपुंग फाना थबक ओइना पांगथोकनबा स्टेट लेवल कमिटी मुसु सेमले मोरेबु अनोबा कॉस्मोपॉलिटन टाउनशिप अमा ओइननबा मियंग संगले मणिपुर गवर्नमेंट ना म्यांमार दगी लाकपा बुद्धिस्ट लाइनिंग सिंगी लाइकोइबा अमसुंग लम कोइबा अमसुंग अनाबा सिंगी गेस्ट हाउस अमा साननबा खनरी म्यांमार अमसुंग थाई लैंग्वेज की दमकता रीजनल लैंग्वेज तगी सेंटर अमसु लिंखनबा थौरांग तौरी बुद्धिस्ट स्टडीज इंस्टीट्यूट्स अमसु नालंदा यूनिवर्सिटी का खुसमदुना थौरांग तौरी चीफ मिनिस्टर ना मखा ताना हंदक इम्फाल पांगथोकदोरिबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल दा म्यांमार की मीडिया सिंग लाकपिदुना लेबा अनिगी सेल तुंगी फिबम फगतनबा होनबदा इंटरेक्शन तौनबगी खुदोंग साबा म फंगनबा इनवाइट तौखी लोइना फेस्टिवल असिदा कनेक्टिंग थ्रू स्पोर्ट्स हाइबा थीम दा म्यांमार अमदी मणिपुर की नुपी फुटबॉल टीम अनिगी एग्जिबिशन मैच अमसु पांगथोकसी हाइखी In a recently concluded FIFA Under-17 World Cup in Delhi, there were 8 players from Manipur in Asian team. I am aware that football is very popular in Myanmar, and I still remember Myanmar has had once qualified in the World Cup. And I myself, being a national football player, I would like to invite the Myanmar 11 women's football team to kindly visit in Manipur and have an exhibition match with the Manipur. चीफ मिनिस्टर की खोंगसद असिदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिनीत जोशी कमिटी ऑन ऑपरेशनलाइजिंग एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया के कन्वीनर आर के शिवचंद्र सीएम की पर्सनल सेक्रेटरी एस राजेन मणिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जनरल सेक्रेटरी टोकसोम जोतिन सुसुरगाकी नुमिन इनिगी कॉन्फ्रेंस असि लोरबा मतुंगदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन था सिगी तांग 13 इम्फाल थुंगलगनै इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट अमसुंग यूएनसी अहोंगी मरक्ता ngasi सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा गवर्नमेंट के थाकता अनिरिक सुबोइना नाकल अहोंगी ट्राइपार्टाइट टॉक सथखरे मिफम अदुना स्टेट गवर्नमेंट ना स्टेक होल्डर सिंग तानदुना यूएनसी ना तालिबा डिमांड सिंग मतंग सबसाब प्रपोजल अमा मथंग सैगी फेब्रुआरी थागी अनिसुबा सेओलदा पुथोकपा मथंगी मिफमना फेब्रुआरी 19 दा पांगथोकपा हाइनसु यानखरे स्टेट गवर्नमेंट ना मरी लेनब अथॉरिटी दा अनोबा डिस्ट्रिक्ट सिंग सेमना मियाम थेंगनेब खुदोंसादब सिंग लेहंदनब पौता पीनब सुयानखी ngasi मिफम अदुदा एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राधेश्याम
Agriculture Minister V. Hankalyan, Tribals and Hill Area Development Minister Kiasi, Additional Chief Secretary Home Dr. Suresh Babu, Commissioner Radhakumar, India Government ki mute oina Joint Secretary Northeast in charge Satyendra Gert, UNC ki oina Lufasi President Gaidon Kamena Lusing Muyita Mangana Sugaki, Makoi Manunda General Secretary S. Milan, Advisor L. Adani, Hanik President Paul Leo, Tangkol Nagalong President Wipon Jim Yauki. Wari Sanaba Lord Matung Pomi Singh da Joint Secretary Northeast in charge Satyendra Gersna issue si Yamna Aruba Mani, Piba Mamada Hecta Kunaya Sida Suan Bayai, Maramaduna State Government ki Oiba Fibam Sapsana Tambagalwena proposals ama matangi mifamda puthok na yanare district nauna semtok semjin tawudagi certificate na singbasing lokto loksin tawuda kudong sadwa leiba se state ki makai dagi lehandana basu yanare haiki. The concrete proposal of Government of Manipur regarding the main issue. So these were the sort of agreements, and like we have agreed that we'll discuss it after everybody coming prepared on the issues and concretizing the plan. Talks do take time and effort. So now we are reaching a sort of like a final decision mode. So I'm sure we have traveled far, and maybe like another 3 months and we'll be having some solution. UNC President Gaidon Kamena, Government Tangadoriba, Sabsaba proposal say Yangselaba Matung, Wari Sanaba say Makasatagani, UNC Makai Firep Handopa Karisulatory, Matangimi from the Karigumba Ohom Kredi, Lakwaya Heki. Position is clear from day one, there's no question of going back from our position. We have already given our standpoint clearly to the state government and the government of India. Now they're fully convinced. We expect something would come out in our next round of talk. Lakadurba November Kungamatwidagi Horga Kuntra Fawa, Numitara Nisupna Pangtokadurba, Manipur Sangai Festival Asida, Bharat President Ramnath Kovind, Haudopagaluna, Kabulamjau Fawa, Bayrota Salavayabaki Tazaba, Labadagi, Works Minister T.S. Beswazitna, PWDG Engineer Kagaluna, Didim Rod Yona Tuan Tuan Balambising Hating Satuni Yang Sincre. Ahan boy na Imphal dagi Korengay Fawgi, Lambi Yang Sinki, Masig Matungda, Imphal dagi Morang Fawgi Lambi, Sangot Sagalibasing Yang Sinki, Didim Lambi Mafum Karada, Port Hall Menbada Level Manadaba, Kara Yorumbada Natana, Ayamba Mapung Pana, Taba Pangtolomba Tenaki, Kongsada Sigamari Lena, Pongmi Singa Hangba Wahangi Pakumda, Sahi Sig Sangai Festival, Hodopagi Torumda Bharki President Ramnath Kovind, Lakpayabagi Tazaba Lebena, Magna Satka Pam Sing, Amasung, Ate Lambi Sing, Siam Sagatpagi Tabasi, Haktegna Satuna Yang Sinbani, Sangot Sagatpagi Tabakasi, Masina Roy Benate, Sangai Festival, Lorba Matung the Suit, Tongan Tongan Lambising, Sangot Sagatpagi Tabak Satagani, Festivals, Asigi Torom, Pangtopam, Amawariba, Lamboy Kunang Kongi, Exhibition Center Tabat Lambi Kakpagi Wafam Latri. Festival gi Satok Sasin Jana ba Hana Leriba Lambi si Semjin Sajin Bani Miamna Lana Pak Tokpa Tobiganu Sakwa Tarangi Tabak Miam Puna Saru Yaduna Pak Tok Minasi Sarkar Sinangami Haiduna Miam Hakmat Bagi Tabak Kedong the Toro Haiki. Hajakiba Madudi Karino, I want the no acta hang and Bamatam Daikoi Lambi Fangani have to one Bahiram Mafam Kiada, Konung Mamangi or the problem Leba. Akogi Kombro ki oiro masi loina improvement later bani masi Shanghai Festival mamangda kushona maki akogi aphaba nungaiba lamijing chalangani lamoi khona khongi mafam se koi demarcation tawde tawni hana process ama changhelam badagi masi tawroga su akoi hana gi dispute leiba case leiba oramba adana pa su pak 5.5 with the haibadi putra impan pakna tawre harkanda akoina mafam dugi lairiba phajadaba adu ludaba lairiba singdu phajana semjalaga maduda tawrusi haidana akoi thaba haure. Sangai Festival da Mamang Isay Lakiba Visitor ki Saru Anigi Sangda Hangana Pandam Tamli Haina Tourism Corporations Manipur Limited ki Chairman Dr. Sapam Ranjana Fangdokre Wafamasi Ngasi All Secretariat Labor Conference Hall Pangto Kiba Paumi Singa Unaba Amada Fangdokimani Paumi Singa Unaba Nuda Tourism ki Director Ras Sudan Amadi Ate Civil Lamasung Police ki Makok Tongba Muikia Susuraki Mahana Makata na Fangdokibada Handaki Editions Asida Marketing amadi publicity da India ki mafam sin betungna kangan na ba honari maruina flight service 3 da in-flight morta advertisement to natana social media radio television billboard amadi metro station sing so masigi publicity satari thoromasigi
curtains razor oina half marathon ahum Chief Minister N Birena November taraga mapalda Loktak Pat ki akoi bida lamthagani marathons asida national amadi international ge competitor kyana sarugagani lamjel asida mioi lising amaromna saruyana na pamdon thamli festival asi hapta kangjibung Kumal Lampak Main Stadium amadi lamboi khongnang khongda tongan ba thorom sing utkani loinana mapam ahum asida visitor singna satpada kudong sana naba Tata Winger Nefu free service tohangani haiki amaromda Loktak amadi masigan naknana lerim mapam sing Manipuri tourism gi oiba potentials asi utnanaba panamda tongan ba thorom sing pangthokani ian hanboina Loktak ki unique oiba saktamadu 3D laser projector sizinadna miyam utkani security ki section thorangs oina CCTV camera man venue singda thamduna panduna thamle miyamda sathok sasin gi awaba lehandana ba route sing sem loire loinana pung kun ga mari gi mathau tawgada health line number amasu hangdole haiki pangthokadruba festival sasida miyamna positive oiba suggestion pbb ga loinana support tobina basu arfil tawki jaga ahum sida hop on hop off fiber tare khoge Tata Winger ji adum kano ombeni ohum je som thawna so akoi gi jaga amada yenga ga jaga amada satning ba kan jida kano jida satlaga sige kano je dum satna na bagi jo so isna traffic jo handa gani du mayam du convenience hena henka kadra aidan khanjai desamna satar ki ba akoi bagi phibam da ka hena sokpa polythene khau season ba thingbi khongjang ngasidagi kansin khre masjid rota leba dukal singdagi microns Yankai gi makada leba polythene khau sing khongat khre ngasi mahiroi lu fasi president morangtam angambana lusing duna team amana masjid rota drive asi sathakibani drive aduda dukan camerum dagi yamloba micron yankai gi makada leba polythene khau sing khongat ki pangmi singda wangang laduna president angambana phondokibada matam khargi mamangda environment department na micron yankai gi makada leba polythene season thingle haina lokthokrabasu kaithelda phongna yonbadi lepaleitri lovasina morerom dagi lakpa amadi khorman kaithelda yoliba khau sing Ningthina sek toduna khongjang asi sangselakpani haujuk fawda mari leinaba authority na haksangna chokpa yaba polythene khawsing asi phagatpagi khongjang sangsilaktabana maram oraga desangwi thomi singna khongjang asi sangsilakpani phagalo polam sing mari leinaba department da khusinargani haiki makal sing ase masi carry bag ko isno garbage bag ko isno masi gumba plastic makan sing ase sina bagi mahutta environment friendly oiba co friendly oiba ama di lebak lehau da matang matungina degrade to ngamba basa matanta lebak lehau da tumgi bangamba makal gi plastic makal biodegradable plastic sinaba haurasi haiba aduguma campaign adagi manung chana hairiba kogi drive asi chathabani Serek sida ngasigi drive aduda yorubani haiba mahiroi tara police na fazilure hauji pawgi marktana tema brematang lomanisi Panacea Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Panacea Coaching Center gi oja singna exam gi sem saba matamda support tawbiki amasung mateng yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study materials sing yamna janaki. Class 10 thagadaba singna makok thongba oina bagidamakdadi Panacea singna amata ngarba coaching center ni. Miyamna center sida thajaba thampi. Sky Hospital da world class interventional cardiology ki khudong chab leijare operation tawdana heart ki ahuba menba coronary stenosis balloon na kam thoga stent hapa madi mi hun chongbagi layeng RF ablation singba chahi ani digi hena Sky Hospital da mai pa satharatli loinana PPI ICD combo amasung angiogram gi damak aikoi ki chief cardiologist Dr L Shyam Kishore gatanabiu ningam haudanaba hana booking tawbiu Dr. Mithun Chaudhary, MBBS, MD, DM, FIPM, USA, rheumatologist and invasive pain specialist, Arya Hospital, Guwahati will be available at Advanced Hospital, Imphal on 15th November 2017 from 10 a.m. to 5 p.m. For further details, please contact 7576914738. Breaking to the Taranok Makata Boxing, National Human Rights Social Welfare Department ka khusam naduna Juvenile Justice Act 2015
Protection of Children from Sexual Offences amasung FOCSO Act 2012 ki matangda nominee sethagadaba Northeastern Regional Conference ama Imphal Hotel da hokre hadopagi tholomda National Human Rights Commission ki member Justice Dharmars Murugesan, member JOT Kalra, Manipur ki Chief Secretary RR Rasmi, ADGP Pramod Asthana, NEC ki Joint Secretary Ranjit Singha amasung Social Welfare Commissioner S Dilip Susarwaki nominee sumna sethagadaba Regional Conference asida Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland amadi Tripura na singba mapam singdagi lakpa tongan-tongan resource person singna wangangani taramaduda sarugakiba Manipur ki Chief Secretary RR Rasmina nupi amadi angang singasi hauziki matamasida hantaba thakta leiri India ki atopa state singa yengnarubada North East region da leiriba nupi amadi angang singi phibamdi khara phari aingoiba wafam khak natana nupi angang da sataba myot minai sing thingna ba honabada mama mapa oiba sing amadi education ge soba thodang lei haiba wafam sing phongloki. They have been put in place only recently, and the JJ Act of 2015, the POSCO Act of 2012, these are important steps in that direction. But as far as the Manipur government is concerned, I must say, I must bring it to the notice of the honorable members of the commission that we had an MOU with the central government way back in 2009 itself for implementation of the scheme of protection of children. Chief guest oina sarugakiba National Human Rights Commission ge member Delhi High Court ki hangi Chief Justice Dharmar Murugesan na phongdokibada nupi angang da sathariba myot minai sing asi aikhoi sai sai gi imung dagi hogduna semdokadabani mama mapa oiba sing na angang sing bu school da thaduna lairik tamana ba honagadabani madugi makha taba thabak sing government na pangthokadabani mari leinaba department na nupi angang sing gi damakta leiriba scheme sing ningthina implement tawduna makogi phangpham thokpa hak sing phangangadabani nomakang na nupi angang sing da sathaba crime hengalaliba si thingna na ba honabada mari leinaba department sing amatoina setmin nabagi tangai fedaba lei haiba wafam sing phongdoke. Health Department, provision of water, provision of free air, fresh air, so many things. But there was an area which was neglected, not only by all of us, but sometime to the legislature also, Parliament also, as the issue of children. Japan Associations for Recoveries and Repatriations of War Casualties ki Chief Asunari Kotunagana lusing mamiyoy tarukna saba team amana tha sitang taretagi Manipur ki tongan mafam singda Second World War da leikidraba Japanese landmi sing phongkiba mafam singda saru thibagi thabak leptana sathari ngasisu Imphal East ki lamlai da leiba Pureiromba laibungda mapa mapu singi saru sarang sing thikre Manipur Forensic Science MUG Anthropology Department Second World War Imphal Campaign Foundation amadi Manipur Tourism Forum gi musing saruyaki Asunari Kotunagana Malem gani suba landa lekidaba lanmi gi sarusing khongatuna masak maming khangdok loba matung makoi gi imung manungda khusin nanabagi pandamda saru thibagi thabak ase sathabani haikhe Mapalamdagi parakliba usyak sing hatok piganu part amadi akoibagi saktam kanduna Miramdagi parakliba usyak sing taram oksi haiba pandamda cycle rally ama Thawalgi SP ke Megasandruna lamthakre Divisional Forest Officer Thawal Sinduna Luf Texamga Kusam Naduna Chathakiba cycle rally adu Texam ground gi hauraga Eco Park Kharung Park amasung Loksi Park ki akoi mafam sing salaba matung lamthaphamda amuk laktuna loisinki ke Megasandruna lamlaki south sing leitrabade khoisu hingbada waga doribani makoida awaba pibana mahoksa khal kari Lamlaktagi parakliba usyak sing kanbada miyamgi mateng yawdrabadi ngamloi haiki District Forest Officer RK Amarjitna November horokpadagi February tha loiba fawbada parakliba usyak sing arapa lebak singdagini masibu phabiba hatok pibagi mahota nungsina loinaduna kanminasi haiki खरद ओरबसु फानबा अखोइगे मरोइना नहारोन छात्र छात्री सिंगदिदा मसिगी नुसिबगी वखन हाइतारे मसिसि वखन सुंसिन नहलगा मयामदसु संदोकिरगा अवेयरनेस सिटी नबो ओइना कोइ साइकिल रैली सि सिजाबने
Research Extension Center Central Silt Board na sinduna Karbangsak Til Yokpa amasung Soil Health Card yenthokpagi thoram Regional Tertiary Research Center Singmirongda pangthokre thoramadуда Imphal West ki manungda leiba Karbangsak thaba miu yankhaida Soil Health Card yenthokhi Sericulture Department ki Director S. Kunjikesorna Sericulture Sakot Hananaba Research Extension Center na asoba thaudang lohanningi amasung lomi singna su center gi kanaba lobiu haiki tormaduda Deputy Director Harendra Kumar District Sericulture Officer Imphal West M. Birendra Susogakhe Delhi government na traffic control tawdaba no parking zone da mong kaina gari khamba singdagi fine thienduna traffic control tawbada natana government ki fund camerum khongat pangamle Manipur Imphal city su mong chumdana gari khamba amadi thawba singi mathakta akan mameng sangduna fine thelabadi government ki revenue hengat hanabagi mathakta Imphal city da mi sinbagi sang anthan bangamgani haina akhangai kyana mot pinri New Delhi Municipal Council na authorized tawba Shivaji Stadium manakta leiba MI parking da aikhoigi Delhi Paumi Seram Roses na koina satuna yengsilubada No parking zone da khamduna sakamari panba amadi ani panba gari sing corporation gi kreng season aduna lokhatlaga MI parking da thami sakamari panba gari dagi lupa lising ama gari masa singna lupa sangwa gi saran kaktuna fine thelaba mathung thadu e corporation gi officials amna phongdorokpada nomada sakamari panba gari yankai humpu gari masa da su nefurom Pagat pangame masina nomada lupa lising humudra dagi lising marfu fawa khongatuna sahida lupa crore anirom revenue laan mangame mafam sadana khamnamba gari sing lokhatpana lambida sathoksin tobada achoba mateng ohli haike Manipur gi oina su mafam sadana gari khamliba sing lokhatuna mafam chaba parking da puraklaga fine lorobadi Imphal Municipal Corporation gi su achoba revenue lakpangamgani Tha mangagi PDS ki seng agency na phangalu amadi DC da maral thangjinba yaningde haina nambol kendrege masing yamlaba nupi singna nambol khori lekai community hall dege nambol kaithel fauduna sawal nambol lekai fawwa miyamgi khongsat satuna wakan phangkre ngasi gi khongsat aduda DC da maral thangjinba yaningde huranba jen dandi piu mangkiba tha mangagi seng phangalu haiba kholau kasu lauke demand committee against intratics PDS supplies under NAPSA 2013 Nambol Assembly Constituency na sinduna pangthokiba miyamgi khongsat amadi wakan maduda demand committee asigi ko convener L Victoriana Paumi Singh da phongdorokibada mamangda singthokiba thama gi seng agent singna praja singna pangandababu phangalu amadi lairo praja singi I super yaning de phongdoki mangna makha tarduna agent singna lana sizinakiba seng sing adubu Bisnupur DC da tainaduna DCS bu sindokadabni haina maral siribasi yaning de haujik leiriba DCS gi maral leiti haike nabo authority na yam thuna thubo da chiang si pithok biu mang ki ba tha manga gi chiang si pithok biu DC je maram sukcha cha dana hujik lai riba DC ji na nate ba chiang piram badi mamang da leiram ba DC na tawram ba ngatani chiang gi agent order thoam ba su mamang da DC na ADM da sinar me ne ADM na thokuni DC am ta yaw ba pot na te hujik lai ba DC ji di maram su lai le ta ba DC ni makoi na si maram sukcha cha de Panbayai Lufamana Napsagi Makada Miangi Phongpham Thokpa Seng Phangandre Maramasina Bisnupur DC Lokto Haina Kholau Lawduna rally satki laikrabani Sakholaba Leba Kayaga Sakholam Jelda Mayong Yasi Haibatarabadi Hawaliba Naharul Kayada Larik Laisugi Mangal Ningtina Pibo Matoktai Haina Moirang Kendruge MLA Oibada Natana Chief Minister ge advisors Oiba P Sirasandra Phongdokre Wafam Singasi Moirangda Leva Diligent Public School ki Children Day Cum Parents Meet ki thorom da phongdok khibani thoromaduda school asigi founder PS Nobin Moirang Municipal Council ki chairperson M Romi Bala Devi Skyline Bisnupur ki director L Pisak amadi schools asigi principal K Bizya Devi na athoiba mithunglen sing oiki P Sarat namakha tana phongdok khibada afaba mairoi ama puthokpada mating leiba kathok padana Haleng daba oja singi sarwa todang lay maramasina sakolabat lebak singna makoigi hawal libar naharol singda takpi tambiriba madugi mathakta ahen ba kaya hapsin duna hena fagatnaba amadi makoigi lamjel tananaba honaba mathau tai haiki oja singda haijagadabadi angang singsi robot oina puthok pirakanu angang singsi customize torwa product samaj sida demand leba du makal gi product to sembiro
and madugi lambi dadi ataina karim tadi semang amaroi politician na tobe aroi ataina tobe aroi. It's only through human resource development, that is through education, we can really produce that kind of desired environment. Say, may God bless you. Thank you very much. Tarungi saru amo oina mamang sahi kaya digi leptana mahiru sing mupukning thogatpo oina pidun lakpa tarahumdurak suba Pukram Bells Award Students of the Year School asigi class 7 gi mahiroi ke Biswanath ta pidun ekai khumnaki masida sunatna state amsung national gi thakta mana kaya lor khraba martial arts ki sanuroi kayana makhal mathel gi thorom chu utki Manipur Sangai Festival के मरी लेना इम्फाल सिटी बु मसक फजहनबा नॉर्थ AOC दगी खाबम लमखाई वहंगबम लेकाई दगी हेरंगोई थोंग फावबदा दुकान फमलिबसिंगना लंबीदे हेंदोकना फुटपाथ ता दुकान तकथोकपा ड्रेन मखुमदा लंबीरोमदा हेंदोकना संगफम सेमजिनदनबा चेरोलमगी मनुंगदा लौथोकनबा PWD अमदी नेशनल हाईवे डिवीजन नंबर 1 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ना खंगलकले मसिदा लेकाई के क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगनसु मतेंग पांगबिउ हारी Lising samapal kuntramapal lising samapal nepu amadi nepu mathoida thokiba thongna pabi ima singbu ikai khumnaduna December amadagi hawraga kuntramathoi fawa thabu mama supna Nupilal Lingsing Thorom Park sauna pangthoknaba sem sare haina Nupilal Memorial Association Manipurna phongdokre ngasi association asigi sagolbal tera lokrakpam lekai da leba office da pangthokba pawmisinga unabamada association asigi steering committee gi secretary Longzaba Maitena Fondrokibada, Lamdam Sigi Tona Pabi Ima Singna, Tona Laina Lokiba Nupilal, Haukibat Nupilal, Asi Manipurgi, Itiasta, Mayak Lana Idun Lehoragani, Makoina, Lokiba Taudang, Adu Ning Sing Duna, Sanjen Tongdagi, Horagan Nitaiba, Chutek Paugi Lambi Matek Asi, Nupilal Lambi, Haina, Maming Tonbina Basu, Manipur government Kim Yang Sing Sinki, Mana Makata Duna, Tabung Amasupna, Satagadoriba, Ningsing Toromasida Tongan Toanba, Torom Sing Pangtop Galuna, Lake Reba Tona Fabi Ima Singamadi, Housing Leva Ima, Kayasu, Ikai Kuno Utkani Haiki. Manipur Sarkar Nasiliba, Nupila Nixingba, Toromda, Sanariba, Nupilan Dramasi, Lishingam Samapan, Marpudraga Mapangi, Adugulaba, December Gitang Tarani Twidagi, Nupilan Memorial Association. Sanazarakpani. Aduna, Asigum Laba Pazagraba, Itiasamagi Lana Nabi Masa, Oriba, Nupilan Dramasi, Yenabase, Masidiako Yena, Yena and Badu Pamzade. Numit Hunisuna Pangtokadaba, Tarulak Suba Festival of Literature, Nasidagi, Kangla Holda Hokre, Saite Academy, Amasung, Manipur State Kala Academy, Sinduna Pangtokliba Festival, as Haudopi Tramda, Art and Culture Minister L. Gentikumar, Commissioner M. Lakshmi Kumar, Amadi, Manipur State Kala Academy Secretary Dr. K. Susilana Maruiba, Mitunglen Singh Oiki, Luenena Saite Gilamda, Masak Naiba, Muika Susaraki, Tarungi Saru Amoina, Manipur Culture Amasung, Literature. Kuntragamari Suba, Hainaming Tonba, Savina Ramasu Ponke, Secretary K. Susilana Fondokibada, Festivals Asi, Haukibasahi, Lissingani Taramathoidagi, Pangtokpa Horkibini, Masina Lamdamasigi, Saite Masung, Literature Lamda Sagnareva Kayagi, Unafam Ama Oibita Natana, Lamasi, Hana, Sakot Hanabada, Hana Soba Mateng, Wenanaba Pangtokani Haiki. Minister L. Gentikumar Fondokibada, Lamdamsigi, Ozaguru Sagnareva Kayana, Punsinduna, Apunbagi Oiba, Waref Lauduna, Literature, Asakot Anaba, Pautak Pibiu, Sarkar Asina, Angamba Takta, Waref Sing Adu Tabata Ontok Nabahonagani, Aiba Sing Tagi Oiba, Tongan Mamapamo, Tamnanaba, Sarkar Sina Yamnakan Honari, Samas Amagi, Sagel Mingsel, Asi, Lamdamasigi Aiba Ibi, Kayada, Yamna Sauna Mami, Tarabani, Hainamana Sing Taki. Kungilay yang samaj bicara lepas saya amsi marak sedikit. Tuan ber writing sendiri juga, makhluk. Tuan ber segregate juga, makhluk jaga. Nature ka iroi lepas makhluk jaga muda. Moi kita makhluk jaga pibi yang itu. Sam macam sahaja yang itu. Writer kita kamu itu, kamu tu power pun makhluk irul, madu itu, madu motivator ka. Kaya makhluk ini nak pergi. Sapung ni pergi portion creator rumah tapi yang mereka hai masih yang macam makhluk kecil yang kali. Tung the Sangnariba Iba TS Ibo Bisakna, Sierra Loduna, Lamdamasigi Sangnariba Sangnaribi, Aiba Ibi Kagi, Serengamadi, Waring Patoki, Torom Pangtoki. How's the Amuka Natima Bremtan Lobinexi?
Go Neroka. Neroka FC versus USFC United Sikkim. Ticket rates: gallery ₹50, VIP ₹200. On 12 November 2017 at 1300 hours at Kumalampak Main Stadium. Tickets will be available at the Classic Hotel, Hotel Grande and Hotel Imphal. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Hakchangi labor solakpadagi producing attaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidamak amatta ngaraba upaidi Jolib syrup amasung Jolib capsule with changinis nabiyo. Amuson na taranok sini makata pausing District Handloom and Textiles Office Imphal West District Sinduna Nomigoiba Banana Fiber Promotion Tonanabi Awareness Cum Training Program ama Lamlai Nongada da Pangthokre Tormadu da BJP ge State Executive Member KS Ibomsa Weaver Cell Convener L Sorozini District Handloom Imphal East ki Project Manager P Minakumari Imphal West ki TA Sunila Susuraki Thasigi Nepal dagi Lamphel Fata leba Institutes of Cooperative Management Complex ta Satrakpa Primary Agricultural Cooperative Society gi Chairman amadi Director Singi Oiba Leadership Development Training Program ngasi loisinkhre loisinbagi thoromda Cooperative Society gi Registrar H Rupachandra ICM gi Director Dr. N Ranjana Institutes asigi Senior Faculty Member ke J Chandra Thromopu Singh Oiki Lunana Training Sida Saru Yakiba Singh da Certificate Singh Yantoki Director N Ranjana na Phondokibada Haugziki Matamda Senthok Ningthina Leitrabadi Imung Pubada Asoba Awabam Oiri Thabakta Silhau Tidana Tongan Tonganba Sel Phangba Yaba Sinpham Kaya Mai Onsinba Matam Oiri Haiki Ako'y pose sum tayo tayo sum sabi pero ni legal ni ko'y inapos na sumamo pero high level ano activity kasi heavy kiba integrated farming mushroom cultivation dairy ki kuch na so ki heavy kiba to beng na tum ni le hai se masi mein am se koi farmers sing se beng ki na bata ba beng na tanar percent tam ko hen ba se 2022 pose wa sa na beng si ka ba cha ki na tanar percent masi ko Decade Suraba Naga political issues Warusin Puraknaba Kwadi Kudong Saba Matamadu Hausi Oire Haina Nagaland State Minister TR Jaliangna all Nagaland College Students Union Ge Makok Sung da Pangtokiba Tara Nepal Suba Conference ta Fondokre Divisional Forest Officer Tawalgi Manung Senba White House Sing da JCB Sizinaduna Leba Kolama Sing Tawalgi Divisional Forest Officer RK Amarjina Police ka Luina Satun Stingin Kre RK Amarjina Fondokibada Indian Forest Act Lising Samapal Humudra Nitoi Amasung Forest Conservation Act Lising Samapal Morpugi Makada Ating Balabina Leba Court Pagi Tabak Asi Ngasidi Hauna Tingzile Haiki Reserve Forest Dagi Chingyanba Aduga any kind of hill Dagi Kogi Ching Leba Kutoga Ching Ting Haibase Tingena Haina Habibi Koina Mayam the Su publicity Chasare Law Lokok Sadana Koito Jarabani Si Maktada Akoina Kan Honazabaziki Mayokta Smaina Akoi Givrala Nada Hijagadra Ayukanta Gumba Nundang Ting Mugamua Sumbada Kotopi Base Masi Tawiganu Sigi Mafams Degi Sandelda KVK Sandel Sinduna Promotions Improve Technologies of Pulses Productions under Conservations Agriculture in Rice Fellow System Haibasida Nomiga Oiba Training Program Amagaluina Input Injection Program Pangtokre Tormoduda Dr. KL Levisna Rabi Kropki Morumarang Thabi Matangda Mariksum Nawafam Tongki Namol Kendrigi Manung Senba Lemopopom Gram Panchayat ki Gram Sabha Mefam Lemopopom Bazar Pangtokre Tormoduda Jila Parishad Member Lemopopom Jiten BDO L Kunjo Lemopopom Gram Panchayat ki Pradhan Thiam
Tasot Devi Yauna Muyana Suraki Video El Kunjona Gram Panchat Amana Pangbaya Tuan Tuan Skim Singi Matanga Kangwin Nanaba Gram Saba Mikal Sipang Topani Hike PMAY Hyderabad Prime Minister Awas Gamin Hyderabad Makara Pangiba Kulong Saba Lebasing Sequina Razada Kradamakay also Baptana with the Mutakoina Sumogram Savasi Tantopani Missing Hangalapamadi Senonginama Potok Putona Bohonabda Makalkagi Chemical Fertilizer Season Navana Maram Oerga Maybuki Punsida Sauna Setting Pirat Libasi Matokramna Naktokani Haibudu Kanganduna Aikoi Punna Lambi Putopuki Matam Oiri Haina Maripu Sarkargi IFCD Minister Letpau Hakupna Ngasi District Agriculture Officer Sandilna Sinduna Low Singubugi Mari Lenana Pangtopa Tongan Tonganba Kanarbis Kim Sing Asigi Matangda Lomi Singda Kanganveda District Asigi Indoor Stadium the Pangtokiba Sensitization Torum Hodopo the Fondo Cray Cereals, grain habitat, vegetable, fruits, oils, meat, and flax, lumbers and bamboo. Wa assume Mayamasi Hazana Yokalakanda Akoigi way of agriculture system of Methodama Potokpa. Toromaduda Lamdamugi Masing Yamlomi Kasu Soraki, Toromaduda Sorakiba Agriculture Department Director T.S. Rajendrona, Low Singumagi Lamda Tongan Tongan Cannabis Kim Kama Lady Haike. The soil testing Kangde, Adegi, say any Pogi Karam Tan Potani or Kamailing Tokani, any kind of feedback see Hariba, Ziki VTM the ATMs in the Pirakan, the Hariba Mogi Service, long mission a season of Viraga, Hariba schemes in Makala, kind of Pangbi. E. Pibana Muba Kayagi Tawai Kaliamadi E. Pibana Atoiba Lani Hibawakaloda voluntary blood donation Matanga motivations campaign Ama Ngasi Kumbi College the Pangtokre NSS Red Ribbons RRC Amasung Legal Ads Clinic Kumbi College Amade Manipur Ads Control Society na Punna Sin Pangtokiba Tormaduda Maxke Assistant Director Devesor Akoizamna E. Dan Tobuna Muyaki Punsi Kanvita Sobomating Oi Haike. Saturday, I was in Jana Pido. I took a hard Manipur Saliba, Niamsi, hard happened. Aduki talks over Niamsi, command to Aduki Lokum without a Bhopal Danga Sidigi Hona Sathariba Nepumari Suba Jawaharlal Nehru National Science, Mathematics and Environment Exhibitions for Children 2017 da Manipur dagi Mahiroi Ahungi exhibits model Ahum Nasrugari Mahiroi Singh Adudi Surasampur ge Saint Mary School dagi Cecilia Banaitings Khongsai Andarpurna School Thawal ge Shobhajit Okram Amadi Bishnupur Public School ge Mutum Arka Mangangni Infal East Commandona ngasi numidang warampung mangarom tabada Sasat Avenue da combing operation setakre. More police na sinduna community license group ki mipamama more gi police IV da pangthokre mipamaduda OC Ace Sawa ate officer sing more da leba tongan tongan ba furuki lusing basing mera paibi kya susarwa ki OCA Sauna Moreda Jose Police Kamiamga Apava Mari Tamangamle Moreda Leba Community Kudimagna Amatoina Nungsisana Leminaduna Sakarpa More Ohen Minersi Haike Assam Rifles Sadar Balabhai Patel's motorcycle expedition team Ngarang Moreda Tunglubumatung Ngasi Indo-Myanmar Friendship Gate number 2 Amadi Gate number 1 Fawset Kre Tung da Tramatoi Suba ARG Compounda Motorcycles team Amasung MYC Anigi friendly football match ang susanaki. Kawa Hudrom Lekaida Laiba World Development Organization ge Secretary ge Yumda ngasi Maibam Lekai Gram Panchayat ke Ward number 9 ge member Laisam Gambar Mitaina Pradhan Mantri Ujala Yojana ge Makada Ward asigi oina punna imung tarada sakthong gas set amamam yenthokre. November Tareta Lilong Singzau Mana Lilong Lesang Thames Taibang Pali Lambida Sidun Leramba Myoema Hauzik Pawa Masak Maming Kangdana Jenemski Mokta Thamli Myoesi Fit Manga Insini Palom Wangi Mamai Sangtak Towi Masam Mui Amadi Teli Kulei Kusuni
ye thangba pampomda tetu hapga loinana oi thangba pampomda shokibagi dakfam kya lerami hariba miwe si ngasidagi tharaga numit taruk ni gi manungda claim tawradrabadi haunabi matungina ma ki aroiba matong pangtholagani hairi hauji makhata na ngasi sanawi paulo minase ngasi sanawi pauda District Youth Affairs and Sport Officer Thawal na Thadropa Serolamana November tang kungani thoidagi Thawal masung Kaksing District oina Youth Festival Competition pangtholagani District ani sile leriba hana form submit tokraba youth singna tha si tang Nepal da District Sport Complex Wangjing da report torna khangale Asian Boxing Championship 2017 da champion Orlabi Mary Combo United Veterans Football Association na Yaipa Mangol Pirkle Baby Suchitra Junior Girls Football League 2017 ge match conduct tawna match commissioner ama amadi referee taru khangatle haina Imphal East Football District Football Association ge General Secretary ge Serolman hairi makhatana sanawi paw boy ning thojamnagi phangbigani Manga Suba North East Case Prize Tennis Championship की Men's Open Doubles की फाइनल दा मणिपुर की ब्रोजेन नमदी रिवर्स कर की जुरागा असम की आलमन ज्योति मदी रूपम गोगोई की जुरागा शानरगने मणिपुर टेनिस एसोसिएशन सिंधुना लंपेनपाट ऑफिसर क्लब की टेनिस कोर्टा इसकी स्टेट सिंधगी नुपा मदी नुपी टेनिस शानरोई कुनमरी रोमना सरुक यादुना सठरिबा Manga Suba North East Case Prize Tennis Championship की ngasi sanakiba Men's Open Doubles की ahanba semi-final match ta Manipur की Brozen namadi reverse करके जुराना मिजोरम की लालहम्मा सुहाना मदी मणिपुर की महेश की जुराबु सेट अनि सिनो तरुक अमा मदी तरुक मरी दमाइथि बिदुना फाइनल संखिबने अनि सुबा semi-final match की सनाकिबदा असम की आलमन ज्योति अमदी रूपम गोगोई की जुराना मणिपुर की बोना अमदी बेकर की जुराबु सेट अनि सिनो तरुक अनि अमदी तरुक अमदा माइथि बिदुना फाइनल संख्रे चैंपियनशिप असिगी सही निपुमंगा मतकी डबल्स की सानखिबा सेमीफाइनल मैच ता शिलोंग की दत्त गुप्ता अमदी एस सरदा की जुराना मणिपुर की प्रकाश अमदी रंजन की जुराबु सेट अनि सिनो तरुक अमा अमदी तरुक अहुम द माइथि बिदुना फाइनल संख्रे सही यंखिमंगा मतकी डबल्स की सानखिबा क्वार्टर फाइनल मैच ता मणिपुर की बाल काकोटी अमदी इंद्र कुमार की जुराना मणिपुर की सुसाना अमदी के एस जोई की जुराबु सेट अनि अमा तरुक तरेत तरुक अहुम अमदी तरे तरुक माइथि बिदुना सेमीफाइनल संख्रे मेंस ओपल डबल्स की सानखिबा क्वार्टर फाइनल मैच तना मिजोरम की लालहम्मा सुहाना अमदी मणिपुर की महेश की जुराना मणिपुर की राहुल अमदी आजाद की जुराबु सेट अनि सिनो तरुक अनि अमदी तरुक मरी द माइथि बिदुना सेमीफाइनल संख्रे अमरोमदा अटोपा क्वार्टर फाइनल मैच समदा असम की आलमन ज्योति अमदी रूपम गोगोई की जुराना मणिपुर की बुसन अमदी लुसिंग की जुराबु सेट अनि सिनो तरुक अनि अहुम तरुक अमदी तरा अहुम द माइथि बिदुना सेमीफाइनल संख्रे कुनिथोई सुबा विनर्स कप फॉर मेन की ngasi sanakhiba मैच ता डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन चुरचानपुर की सुपर डिवीजन की विनर यूकेबी चुरचानपुर अमदी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन थौबाल की सुपर डिवीजन की विनर एएफसी थौबाल माइपाखरे ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना ममांग थागी टांग कुलहुमदोइदगी मणिपुर की टोंगान टोंगान बट डिस्ट्रिक्ट तरामाथोई की सुपर डिवीजन की विनर की टीम तरामाथोई न सरुक यादुना होम एंड अवे बेसिस सथरिबा कुनिथोई सुबा विनर्स कप फॉर मेन की ngasi इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की सुपर डिवीजन की विनर राव लाइनिंग बमलेका की होम ग्राउंड ओइना आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड सानखिबा मैच ता डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन चुरचानपुर की यूकेबी चुरचानपुर ना राव लाइनिंग बमलेका बु गोल अमा सिनोदा माइथिबा पिखरे मैच असिदा माइपाखिबा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन चुरचानपुर की गोल अदु पाउसै हाउकिबना मैच की अहानबा मिनिटा सनखिबने मैच असिदा यूकेबी चुरचानपुर की सानरोई लमथियान लान अमदी राव लाइनिंग बमलेका की वाईजी टेसोरदा मैच कंडक्ट तौखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखि अमरमदा कप असिगी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन थौबाल की एएफसी थौबाल की होम ग्राउंड ओइना आरवाईडीओ ग्राउंड सरंगपट्टा सानखिबा मैच तना
AFC Thobal Impal West District Football Association की Super Division की winner NC Club Khongampat pu goal ani sinoda maitiba piki match asida mai pakiba AFC Thobal की goal ani du MD Sahidur na match की tare suba madi taratruk suba minita sankhibani match asida su AFC Thobal की sanaroi MD Saruk Sahidur Sobha Sanari Sangamadi NC Club Khongampat की N Netrajita match conduct tokiba referee na yellow card utki Sathariba Cup asigi mathangi match tha asigi tang tarada District Sports Association Churachandpur ki home ground oina Rao Laning Bamlekai ga sanagani Amoromda NCC Khongampat ki home ground oina SKYC ground awang semaida AFC Thobal ga sanagani Welfare Youth Liberant Conduct and Organization Kongwa Youth Organization Team A Central Swimming Club Wangkai Nikem Pukimpal Lamadi Standard College Swimming Pool Kongba Sathariba Kuntratres Suba State Open Water Polo Tournament ki semi-final sangkre Manipur Water Polo Association Sinduna Standard College Swimming Pool Kongbada Thasi ki tang mapaldagi team mangan group ani thongna khaidukuna Sathariba Kuntratres Suba State Open Water Polo Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta Central Swimming Club Wangkai Nikem Pukri Mapalna Kongwa Youth Organization Team B bu Panjal tara manga da maiti bipiduna semi-final sangkibani Amaromda Standard College Swimming Pool Kongbana Kongwa Youth Organization Team B bu Panjal mari ahum da maiti bipiduna semi-final sangkre Tournament asigi atopa match amada Standard College Swimming Pool Kongbana Kongwa Youth Organization Team B bu Panjal mari ahum da maiti bipiduna semi-final sangkre match asida mai pakiba Standard College Swimming Pool Kongba ki Panjal singadu M Johnson na ahanba amadi ahum suba quarter da Panjal ani sanki T Telaiba amadi P Premanandana ahum suba quarter da Panjal amamam chanduna match asi mai pakibani match asida mai tikiba Kongwa Youth Organization Team B ki Panjal singadu M Thobuna ahanba quarter da Panjal ama P Thoithoina ahum suba quarter da Panjal ama T I Sunina mari suba quarter da Panjal ama sanki Sathariba tournament asigi ahanba semi-final match da Welfare Youth Liberant Conduct and Organization amadi Standard College Swimming Pool Kongbaga sanagani ani suba semi-final match da Standard College Swimming Pool Kongba amadi Kongba Youth Organization Team A ga sanagani Manipur Police Sports Club Team A Singkhai Hunda Polo Club Team A amadi Impal Riding Club Lampen Pat Sathariba Kuntrom Dushiba N Hazari amadi Dr. N Tombi State Polo Tournament ki quarter final sangkre Manipur Horse Riding and Polo Association Sinduna Mamang Thagi Tang Kunipal dagi Polo Team Kunipan Saruk Yaduna Impal gi Mapal Kangjibung da Sathariba Kuntrom Dushiba N Hazari amadi Dr. N Tombi State Polo Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da Manipur Police Sports Club Team A na KNMM Riding School Team A Singimaibu Panjil ahum amada maitiba piduna quarter final sangkibani match asida mai pakiba Manipur Police Sports Club Team A gi Panjil singadu S Bimona ahanba madi ani super sakarda Panjil ani sanki atopa Panjil aduna TS Ranjit na ahanba sakarda sankibani match asida mai tikiba KNMM Riding School Team A Singjamagi amatangariba Panjil adu A Ranjan na ahanba sakarda sankibani
अनिसुबा मैच की सानखिबदा सिंखै हुंडो पोल क्लब टीम ए कोंगपालना नंबर मपन पोलो क्लब पु पंजल तरा अनि द माइथि पिदुना क्वार्टर फाइनल संख्रे सिंखै हुंडो पोलो क्लब टीम ए कोंगपाल की पंजल सिंगदु एल कोकेसोरना अहुम सुपर सकट पंजल अनि अमदी अनि सुपर सकट पंजल अमा पुन्न पंजल अहुम सनखी टी एस काउबना अहानब सकट पंजल अनि टी लेसेमबना अहानब अमदी अहुम सुपर सकट पंजल अनि ए बसंतना अहुम सुपर सकट पंजल अनि सनखी अतोप पंजल अदुना वाई सूरजना मरी सुपर सकट सनखिबनी मैच असिदा माइथि खिबा नंबर मपन पोलो क्लब की पंजल अनि दु एल तरुण अमदी टी एस मोमोसाना अहानब अमदी मरी सुपर सकट सनखिबनी टूर्नामेंट असिगी अहुम सुब मैच की सानखिबदा इम्फाल राइडिंग क्लब लम्फेन पाना CRPF पोलो टीमबु पंजल निपाल अमदा माइथि पिखि मैच असिदा माइ पाखिबा इम्फाल राइडिंग क्लब लम्फेन पाट की पंजल सिंगदु एस डॉलरना अहानबा अनि सुबमदी मरी सुबर सकट पंजल अहुम एल रोहितना अहानबा अहुम सुबमदी मरी सुबर सकट पंजल अहुम सनखी अतोप पंजल अनि यदुना ओमेश गुरुंग अमदी एन रंजनना अनि सुबमदी अहुम सुबर सकट सनखिबनी मैच असिदा माइथि खिबा CRPF पोलो टीम की अमतंगारबा पंजल अदु वाई ओकेंड्रोना अहुम सुबर सकट सनखिबनी सथरिबा टूर्नामेंट असिगी अहानबा क्वार्टर फाइनल मैच हाइंग नुखिल पुंग अमताबदा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब टीम C अमदी इम्फाल राइडिंग क्लब लम्फेन पाट का सानगनी अनिसुबा क्वार्टर फाइनल मैच ता मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब टीम B अमदी खुमन पोलो क्लब मयंग इम्फाल का सानगनी अहुम सुबा क्वार्टर फाइनल मैच ता DGAR पोलो टीम अमदी समादोन अयांग पोलो टीम मोंगसांगई का सानगनी Tagasari boy, hozi makata nang sino mo yohiba enga sa Paulo bise. ICAR lampel pataki prepapawgi matungina ngasigi khwaidigi sakhiba Celsius degree 38 taruk khwaidigi ingba Celsius degree 32.9 Nuksite yawi sing manan gisang ayuk sada marputara mari nuktil da sada yang kai humdoi oike ngasi nong sukide Loisalap mo posting amu kana pisre Mandle da land route ki trade center ma thamna na ba honragini haina safe minister and Birena khondokre Senapati Sathakiba Nakalahungi Mifamna UNC की डिमांड की मतंग गवर्नमेंट ना स्टेकहोल्डर सिंह तानदुना सबसाबा प्रपोजल अमा मथंग सेगी फेब्रुआरी फावर पोथोकनबा यानखरे भारत की प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद केबुलम जाव फावा बाय रोड सलवा याबगी थाजबा लेरे तिदिममदी अतै लंबी के वर्क्स मिनिस्टर ना हकथेंगना सतुना यंगचिनखरे Sangai Festival la mamangi sahida lakiba visitor ki saru ani ki sangda hengana pandam thamli haina Tourism Corporations Manipur Limited ki chairman Dr. Sapam Ranjan na phongdokre amadi haksang sokba polythene khau gi mayok ta desamna sangsilakiba khongjang ngasidagi kansin kre dukan singdi polythene khau khongat luba thomi tara police na fazilure ngasigi STV episode paw mutang slojre metabe purong pomukana khurumduri